Turabakira umwanya makuru kuri Millennium Capital News mu masaha yacu ya nimugoroba uyu munsi ku itariki 25 z'ukwezi kwa 11 2025. Turabutsa kandi gukora subscribe abatarayikora bamaze kwikora namwe turabashimiye cyane uburyo kimukomeje gushikira Millennium Capital News. Uyu munsi rero turaza kuba turebera hamwe uko hiriwe imisozi miremire y'umurenge bizatangajwe n'ishyirahamwe mpuzamahanga ryita ku baturage OCHA rigaragaza ubugome ndengakamere igisirikare cy'u Burundi gikomeje gukora imisozi miremire y'umurenge. Abaturage b'abanyamurenge muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje gukora imyigaragambyo bamagana n'ubundi igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, naho mu bice by'Ashabunda ku munsi w'ejo zigaruriwe na Alliance du Fleuve Congo. Aya makuru rero niyo tuza kuba turi kugarukaho n'ayandi muri izi ngingo mu makuru yacu ya nimugoroba. Tudatinze rero kaduhera amakuru yacu mu misozi miremire y'umurenge kugeza kuri ubu mu bice byose umwanzi ntaragaba ibitero nubwo yaragize iminsi abitegura hirya no hino. Kugeza ku munsi w'ejo wahashize humvikanye amasasu muri Mukoko, bigaragara neza ko umwanzi atari hafi ashaka gushyira mu bikorwa ibyo yize iminsi atangaza avuga ko agomba gutera Minembwe ndetse akayigarurira, bakasuka abazarendo nk'uko bikomeje kugenda muri Uvira, bakica abaturage ndetse bakabambura n'ibyabo. Ibi nibyo twirwanaho nayo yavuze ko itazemerera habe namba, ko ahubwo bazarwana kugeza ku mutonyi wa nyuma w'amaraso, ariko bakarengera abaturage batuye muri iyi misozi miremire y'umurenge mu karere ka Minembwe. Naho ishyirahamwe OCHA rishinzwe ubutabazi mu muryango w'abibumbye ryatangaje ko abaturage barenga 172 batuye mu karere ka Minembwe babayeho mu buzima butari bwiza nyuma y'aho igisirikare cy'u Burundi gifunze inzira zose zaganaga muri Minembwe zivuye muri Uvira ndetse n'ibindi bice bitandukanye byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri uburasirazuba bwa Kongo, muri imisozi miremire ya Fizi, Mwenga ndetse na Itongo na Uvira, ko abaturage bafungiye mu gace kamwe ka Minembwe badafite ubwinyagamburiro, badashobora kuhava ngo baje guhaha mu bindi bice bitandukanye cyangwa bagura ibindi bikenewe, yaba isukari, umunyu, amavuta ndetse n'ubutabazi bubageraho mpuzamahanga nk'imiti n'ibindi bitandukanye, ko batemerewe kuva muri aka karere. Banasaba ko kuba sivile bose bahabwa uburenganzira bwisesuye, abaturage bagakora ingendo mu buryo butandukanye mu gihugu hose ntaco bimiriweho, ndetse hagagarikwa n'ibitero bigamije kurimbura abaturage b'ubwoko bumwe, ndetse kuko bakomeje kuba bibasira abanyamurenge. Bananenga bikomeye igisirikare ca Kongo ndetse n'u Burundi zafatikanyije hamwe mu kugirira nabi abo baturage, mu kubicisha inzara ndetse no gukoresha amadrone barasa ibibombe muri abo baturage batuye muri akarere ka Minembwe. Banasaba kandi ko bahagarika iterabwoba bakomeje gukoresha mu kugira ngo abaturage bahunge bave mu karere kabo bereke mu bihugu bitandukanye mu buhungiro. Ibi bikozwe nyuma y'ubushakashatsi bwakozwe n'uyu muryango wa Nations Unies cyangwa se w'ishyirahamwe rya Loni, nyuma y'iminsi mike umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza agaragaje ko abaturage n'ubundi mu karere ka Minembwe bafungiwe inzira ku bushake kugira ngo barindire umupaka w'ibihugu byabo ndetse na Uvira ngo itigarurirwa na twirwaneho. Ni ijambo rero ryababaje abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge batuye hirya no hino ku isi, bavuga ko ibi bidakwiye kugira ngo igisirikare cy'u Burundi ikibashe kucicisha abaturage inzara batuye muri aka karere ka Minembwe. Kugeza kuri ubu rero bagifungiranye muri aka karere badafite ubwinyagamburiro, kuko inzara imaze kubabana nyinshi, ibiribwa bitagera muri uyu mujyi ndetse n'imyenda n'ibindi byinshi bitandukanye bikenewe mu buzima bwa buri munsi. Si ibi gusa mu bihangayikishije abaturage harimo kutabona imiti, kuko urwaye wese atakaza ubuzima kubera ko nta vuriro ribarizwa muri Minembwe rikibamo imiti. Niho uyu muryango rero waboneye gutabariza ndetse no gusaba igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ic'u Burundi gutanga inzira ku baturage bakagura cyangwa se bagahaha ibiribwa bakeneye n'imyambaro n'ibindi bitandukanye, kugira ngo babashe kubaho ubuzima bwiza, ko bidakwiye habe namba ko abo baturage bafatirwa imyanzuro nk'iyi ngiyi yo kwicishwa inzara igisirikare cy'u Burundi n'icya Kongo bahisemo. Bityo rero kuva ku munsi w'ejo imyigaragambyo irakomeje yo kwamagana iki gisirikare cy'u Burundi ndetse n'icya FARDC n'abazarendo bakomeje gukorera hamwe mu kugirira n'abo baturage b'abanyamurenge batuye muri imisozi miremire y'umurenge mu karere ka Minembwe iri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mijyi itandukanye cyangwa se amastate atandukanye, bagerageza kwereka amahanga ikibazo bafite mu burasirazuba bwa Kongo n'ubundi muri aka karere k'iwabo, kubasaba ko ingabo z'u Burundi zibasha gusubizwa iwabo, hanyuma bagatekana bakagera ku byo bifuza nk'abanyekongo cyangwa se abaturage badafite bahuriye n'imirwano iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Kwandamana cyangwa se imyigaragambyo irakomeje mu bice bitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu ni umunsi wa kabiri, bityo no mu bindi bihugu nabo bari kuyitegura kugira ngo bamagane iki gisirikare cy'u Burundi gikomeje kugirira nabi abaturage, ababyeyi,
abana, abasaza ndetse n'abandi batandukanye b'abasivili babarizwa muri aka karere ka Minembwe. Tubibutse ko n'ubundi akarere ka Minembwe kiganjemo abaturage bo mu bwoko bw'Abanyamulenge ndetse n'andi moko yaje basanga bari baturanye kuri ubu mu mahoro b'Abanyekongo bose. Ariko igisirikare cya Kongo n'ic'u Burundi bibashishikariza kuva muri aka karere ngo hasigaremwo Abanyamulenge aribo bazicwa n'inzara, kuko bagaragaje inshuro nyinshi gukoresha abazarendo ndetse na FARDC mu kugirira nabi abaturage mu kubica, ariko ntibagera kuri uyu mugambi nyuma yo burijwemo na Twirwaneho ikaza kubirukana muri aka karere, bakabona ko nta yandi mahitamo ari ukubafungira amayira yose. Abaturage rero bo mu nzira zakundaga gukoresha hakoreshwaga inzira ya Uvira, Baraka, Fizi, kwa Murima, ibicuruzwa bikarenga muri Minembwe, kugeza kuri ubu iyi nzira ntigikora. Baje kwifashisha iyindi nzira n'ubundi yacaga mu karere ka Minembwe berekeza muri Mikinke, Kamombo, bakaza kugera muri Bijombo n'ubundi bakafata ibikoresho bivuye muri Uvira, nayo yaje kubifungwa n'iki gisirikare c'u Burundi. Reka dukomereze amakuru yacu rero n'ubundi muri teritwari ya Shabunda, aha n'ubundi hari muri Kivu y'Amajepfo hakomeje kubera imirwano iri guhuza igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Alliance du Fleuve Congo, ikaba yarasize rero igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se ingabo za leta ya Kongo FARDC zitakaza ibice byinshi bitandukanye nubwo zafashwaga n'ubundi n'igisirikare c'u Burundi ndetse n'abazarendo. Mu mashusho yagiye habona ingabo za Kongo zatakaje ibikoresho bya gisirikare birimo intwaro ziremereye n'izoroheje, amasasu n'ibindi byinshi bitandukanye, ndetse na bamwe mu bazarendo bafashwe mateka ku rugamba n'iki gisirikare cya Twirwaneho M23 n'ubundi bakomeje gukora operation muri ibi bice bitandukanye muri teritwari ya Shabunda. Ibice bimwe rero vyigaruriwe harimo Kinyuki ndetse na Nyarubemba, kugeza kuri ubu rero nivyo bimaze kwigarurirwa n'iki gisirikare cya Alliance du Fleuve Congo. Bigaragara ko imirwano iracakomeje mu bice bimwe hirya no hino nubwo batarahagarika burundu ibiganiro biri kubahuza i Doha muri Qatar. Tubashimira rero mwe mukomeje gukurikira Minembwe Capital News, turabararikira kuzabana natwe ku munsi w'ejo tuzabagezaho amakuru nk'ibisanzwe. Rubika Fidele bagezaho amakuru mu masaha yacu ya nijoro.